Om Swastiastu. Rahajang halita-liti makasami punapi gatra. Dumugi sami kena rahayu lan becik-becik ke mantan ye. Ring patemon rahinane mangkin iraga jagi melajah nyurat aksara Bali. Aksara Bali sani kepelajaran iraga mangkin ngindikang gantungan miwah gempelan lan pengangge tengenan. Napi ke alit-alite kari ingat aksara Bali, napi mantan sane wenten ring aksara Bali. Nggih aksara Bali nika wenten aksara Wriastra utawi aksara Wianjana. Nggih nika artine aksara konsonan utawi huruf mati. Sane akeh nyane wantah plekutus ya ada 18 yang hana caraka sampai nye nika. Nggih, ne mangkin halite-alite jagi aja ibu melajah gempelan miwah gantungan sane wenten ring aksara Wianjana punika. Nah, gantungannya ne wenten 16. Yening gempelannya ne wenten kekalih utawi dadua. Yen pengangge tengenan punika wenten 4. Nah, mangkin lakar ibu jelaskan napi manten gantungan, gempelan, lan pengangge tengenan. Saneka pertama, gantungan lan gempelan. Nah, napi nika gantungan inggih punika aksara Bali saneka surat megantung. Napi mawinan patut ke surat megantung duaning wenten wianjana mangkep utawi konsonan rangkap. Upami ring kruna dap-dap, bis-bis, gambar miwah sane tiosan. Nah, gantungan puniki tongosnya beten aksara wianjana nyane. Megantung nggih, pasti dibeten. Nah, niki kenapa digantung? Karena konsonan bertemu konsonan. Makanya digantung. Huruf mati bertemu huruf mati sehingga digantung ya. Dan gempelan punika aksara Bali sane kasurat megempel duaning mangkep ring wianjana sane tiosan saha nenten meduwe wangun gantungan umpami sampat, tampi, samsam miwah sane tiosan. Nah, gempelan puniki wenten ring samping aksara wianjana. Nggih, wenten ring sampingnya nih megempel, medempet. Nah, niki contohnya sekali sampat, tampi, samsam, miwah sane tiosan. Nah, niki aksaranya nih nggih. Ring kelas 3 sampun iraga melajah hana caraka ngantos nye. Mangkin niki gantungannya nih hana caraka sampai nye. Sane megantung nika wantah ha na caraka data wa la magaba nga jayanya. Ya nika wenten 16. Sane gempelan wantah kekalih inggih punika sa lan pa. Nggih sampun kuning perbedaannya nih gantungan lan gempelan. Nggih gantungan wenten di beten aksara wianjana nyane, yening gempelan wenten di samping nyane. Gempelan perhatikan yang sa dan pa. Nggih sane liana nika gantungan nyane. Nggih patah nggih gempelan lan gantungan nika konsonan bertemu konsonan utawi huruf mati bertemu dengan huruf mati sehingga digantung ataupun digempel. Nah, niki ibu berikan contoh halite-halite contoh sesuratan gantungan miwah gempelan. Nggih, mangken contoh gantungan dumun ibu ambil krunane utawi katane ambil. Nah, niki cara penulisannya nih. A, H dumun, M, ya. M sama B nika kan konsonan. Ya, jadinya B-nya nika sane megantung di beten. Ya, lan pengangge suara I di dhuwurnya ne lan L. L-nya nika pangtan mas suara tegul ya ban adeg. Nah, sane nika mawasta adeg-adeg.
Jadi bacaannya ambil. Mantan misi adeg-adeg ambillah itu jadinya nggih. Sehingga huruf vokalnya itu harus dimatikan nggih menggunakan adeg-adeg. Sampun? Nggih, ini contoh gempelan niki Ibu ambil kurunane ampas. Nggih, sekadi patah iwawusan. H, M, nggih, P-nya nika menggempel karena pa itu gempelan nggih, bukan gantungan. Jadi dia di samping dan S nggih, biar bunyinya ampas, biar nggak ampasa sehingga S-nya juga ikat ben adeg-adeg atau diikat dengan adeg-adeg ya. Adeg-adeg niki termasuk pengangge tengenan. Sampun nggih. Nggih mangken iraga membahas pengangge tengenan. Pengangge tengenan inggih punika aksara wianjana sane magenah ring panguntat kruna utawi ring panguntat wandan kruna. Ya, pengangge tengenan itu letaknya paling akhir kata atau sebuah suku kata. Selalu terletaknya di akhir kata nggih. Nah, niki bagian-bagian dari pengangge tengenan itu ada apa saja? Yang pertama wenten eng. Itu namanya cecek. Kemudian H itu namanya bisah. R itu namanya surang. Dan ada terakhir adeg-adeg yang Ibu bilang tadi. Nika huruf vokal yang dimatikan, khusus untuk huruf vokal yang dimatikan. Ya niki wenten papat liyonyane pengangge tengenan. Nah niki pengangge tengenannya nggih. Wenten eng nika cecek, H nika bisah, R nika surang, lan niki adeg-adeg. Nggih huruf vokal yang dimatikan. A nika huruf vokal coret A I U E O E. Nggih nika huruf vokal nggih pengangge suara nika dicoret artinya pengangge itu dimatikan. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi contohnya nggih. Sampun ngeresep pengangge tengenan? Ya niki penulisannya nih Ibu jelaskan. Contohnya gading. Nah, punapi penulisannya nih? Tulis gadumun, nggih, gadumun. Di seperti kelas 3 lalu dan tinggal tambahkan eng. Nggih, eng nika kan pengangge tengenan, nggih, tambahkan di akhir, kecek di belakang nika. Nggih, nika gading. Laut kasir, patah nggih. Kasih dumun, tambahkan pengangge tengenan di belakangnya, R nika surang, nggih, kasir. Sampun? Nggih, mangken contoh ketiga galah. Nggih, patah tulis dumun galah, nggih, tambahkan H di belakangnya, H nika bisah, nggih. Sekadi niki. Sampun? Nggih contoh ke papat wenten bedi. Patah nggih tulis dumun bedi. Lan ka di belakangnya nih. Nggih dadosnya nih bedika. Pangkane mati, huruf vokalnya mati, kita pakai adeg-adeg. Nggih. Sapunika nggih. Sane wawu kalian catat di buku catatan bahasa Bali. Dan niki latihan soal. Nggih. Niki wenten pertanyaan. Kalian jawab di buku latihan bahasa Bali sane mesampul coklat. Lan selain niki wenten soal malih alit-alite ngarianang utawi latihan nyurat aksara Bali khusus pengangge tengenan manten nggih.
Niki wenten 5 soal dadosnya nih dase nge latihan untuk rahinannya mangkin. Tulis sekadi sane sampun Ibu jelaskan dan kalian pahami. Setelah itu latihan ya. Ya sapunika patemon iraga ring rahinane mangkin ngindikang indi aksara Bali dumugi alit-alite prasida ngresep napi sane sampun atur ibu. Tetap semangat belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Suksema Ibu Puputan untuk para Mas Santi. Om Santi 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 Om.